Hello, nan sa ten jabaile. Hmai for health isin kalau muak asi. Mate ini si tua thei mi. Hardam nak te pol kan ron talan mi. Indak clear sak jaw dingin le. Subscribe, follow, like, and share te thon indak bom dingin kalau som si. Tôi cho mà chun aloi tua mi mai ni gel siding aloi tua mi mai ni gel hi jiang sanga so atha tile mai dup mai bol mai rim mai dum tivek bol rang khala atha set mai hi annawin avarin angau dar thei alu phai ten kan khol dingi chuisin fate te in kan ating chu thein soma kan phom dingi som kan nei lo asile mai ram chan dan ti bek dan in te inin kan ti bek ke a hel ro ri ti bek ding ase sumin kan phom ning asile ki sum kha chiang phai mi te mangsela chuisin aloe vera gel kha hai khatin kan roi ding chate chun alu ti tho khan kan roi ke kan chok ding tha ten kan chok ding hemi hi ni tin ten na maya ni thawola hemi alu le aloe vera roi mi hin mai adum te kimi mai ser dum te mo mai bol de are ter taksa arim toksimo arau tokla simo chumi pol rang khala athazet alu ti hi akhazet nan taksa angau ter churuanga hemi na ni asia chun na mai angau deuh ding aloe vera hin na mai achiar tari anawin anem ter thei alu le aloe vera roi mi hin chil thazet athlen thei mai rim tok ahlon kan vun ong te pol afai dari vun angau ter hemi hin kan taksai adum nak pol achian fai kan vuni athizau mi sel pol khal ahlon kan vun chu anau tare angau ter kan mai ong te pol afai ter kan vun achiar tari kan mai anem ter chun vun kir khal abom zet hi alu le aloe vera roi mi hin kan collect chin athang tari kan vun kir achuar pol anem ter churunga hemi hi mai naute mi apethei hmai for health in the clear saktu nan zate para tampi kan lung oi subscribe like and share ngalaw ten o